Upravo sam pročitao da je crnogorski ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović pozvao na razgovor ruskog ambasadora Aleksandra Lukašika da ga kritikuje zbog toga što se, gle čuda, ruski ambasador pobunio što Crna Gora šalje vojsku da ratuje protiv Rusije. Malo je to što su potjerali sve diplomate iz ruske ambasade u proteklom periodu. Malo je to što ponižavaju Rusiju na dnevnom nivou. Malo je to što su uveli sankcije Rusiji. Malo je to što šalju vojsku na Rusiju. Malo je to što su ukinuli letove iz Rusije ka Crnoj Gori, nego treba opet da maltretiraju čovjeka koji je prije nekoliko mjeseci došao u Crnu Goru. Sram te bilo Ibrahimoviću, a posebno sramota neka bude one crnogorske političare koji drže na vlasti Ervina Ibrahimovića. Ali to me i ne čudi, pogotovo me ne čudi od one skupštinske većine koja diže ruku da naša crnogorska vojska ili tih nekoliko vojnika, da budem sasvim precizan, ratuje protiv naše braće. Imam poruku za Ervina Ibrahimovića. Bogu hvala što postoji Rusija i što postoji ruski ambasador, jer smo zahvaljujući takvim ljudima i takvoj zemlji kroz istoriju opstali kao država Crna Gora. A da su se pitali ljudi poput tebe i danas, a i u prošlosti, Crne Gore ne bi bilo ni na mapi. I dok ti grčevito braniš Tursku i Turke koji sa noževima u rukama bodu ljude po Podgorici, od Rusije smo kroz našu istoriju samo dobra vidjeli. I ponovit ću, sram te bilo i sram bilo onoga ko te stavio na tu funkciju.